محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي إليا المصطفى من مندوري أطائر المندور يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم من دون أمتغين الله سبحانه وتعالى فكما شيطان تورما ولا رسالة من دمنا نفلافة أما زمن الله سبحانه وتعالى kadamana ne Allah subhanahu wa ta'ala tago barka mai asabatraka wa alakra ma sallallahu alaihi wa sallam ko mumin hakil makabbara wa bara ni adamana Allah subhanahu wa ta'ala tago barka mai ala bi farika nani yitugo ki same yerla ka da yerla ka Allah subhanahu wa ta'ala tago tike ka bwala ala bi ka kotu yera bolo no kera akokko bi tike abarka bi nagashi assalamu kama amanga jonya jira alala Allah subhanahu wa ta'ala ka korta anaka sejira la kan zame setigi masala aka faranga oko fam sal gara baka sallallahu alaihi wasallam wala nyuman dondo alkira nyanama assalamu alkira mandewu angana nyen alkira baka nyumako fitri waliyata silamiya doye odela Allah subhanahu wa ta'ala ya jirana anaka bunye anaka korta kwalera Allah subhanahu wa ta'ala naka melaga busalka alkira baka ko mu'minu munun dara Allah subhanahu wa ta'ala ka alayala kada alkraba sallallahu alaihi wasallam ka kira yala ko nga solka alkraka o kore ko nga duko ka alkrabay assalamu alaikum mando ay to nga zeko belajele ke ola yan saya ka sama assalamu nambaro la ami folidi alsalama chema ana musomama ka sai ka yin alsalamu fe an jigi che kan Allah subhanahu wa ta'ala la Allah subhanahu wa ta'ala ye dina mi ge dina labaye kake ka dina to datugo no alsalamaya ye Allah ta'ala ka jomunun kanuni oye o chemana musoma anjigi kan olula nu yedu ko ke ko Allah ta'ala bi songa du ko mine wala alsalamu halibi amil ayu Allah ni kura ya atlola ayan zamani du ko ye ne mbara mi saka nyi ambolo chogomina akaka Allah subhanahu wa ta'ala nyira nyi nejate kama Allah subhanahu wa ta'ala ka shi anakene ya ana musaka ala ko noko yamma Allah subhanahu wa ta'ala ko kaka ala ya kama ala ko ka alkara sallallahu alaihi wasallam na bona sanamo ngama akhwan almuslimin mbal assalamu usikum bi taqwallahi alazim mballa di nyira kun la dele ko ayto anga je anga sira Allah subhanahu wa ta'ala ni wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila adhabihi alalim alkara mandu assalamu ayto anga zembo Allah subhanahu wa ta'ala ko tala klema chen chuko mbal make mbal muso dala ko afatura be ko fakana no forima domina e sembi bo akola ibike kaburu kono maye e kilimpewde be ta wuluma ina Allah subhanahu wa ta'ala ka yamar melaka woni nyonje of man mami nyinneke ni mamunu nyinneke ko nga keta ko foita ko ibi kofle odo itolu yingerefe wala foka kuma yinzeki alsama forba jama kuliye ka farat lechenka alaka hakili nyumandi alaka sallallahu alaihi wasallam mande umma alako kaka alaya kama wa'lamu annana bi'idhni al-alimi fawqa kulli dhi ilmi assalamu alaikum mandou ma fa ka don sitki masaka sedakene o jen kon nana intasabna lakum fawqa al-minbari ni yanzikile aywa aka dina demeni kama aka jen anaka bunyana ka karama kono minbaru sanve wa darsu insha Allah ta'ala tabi'un lis-sabiqi alaikum mandou hun mandou wala dam min adi amashina ajru sirledo wala da temenela wal kalamu fihi ala shakhsiyatihi sallallahu alaihi wasallam al uzma akuma be alkara sallallahu alaihi wasallam ka aywa farkolo sanuma alkaba sallallahu alaihi wasallam ka shakhsiya alkara ko yera haqiqa kamina alkara sallallahu alaihi wasallam banginina
kata se aka fatulima o donbolo mbi wele ko sira nabawiya anyo o wala da sanma mi zigi membaru sanveya wala da jora yoro mena insha Allah ta'ala aka bunyana ka karama kono alkarama non wala da mena wuliye wa hayatihi al-asma alkasatuma ka nyina maya kortalemi na Allah subhanahu wa ta'ala ya ka nyela bo korta sababu ye kaka kabur konna lafiya sababu ye kaka alkama jodo kuna wala sababu ye aslamu foko nyefo alkarama non mando ngo shido kuna ndu ko minanu bolo flaye ni mami mbalona o ka fatu o ka o tigala maka jela boke ko binya kala harabinye Allah subhanahu wa ta'ala ka wala da infamu nyuma di anambal al-salamu ma ala ka wala yali ala ko noko yamma Allah subhanahu wa ta'ala ka mbalo o ka Allah subhanahu wa ta'ala ka fatu o ka allati ja'alaha al-khaliq subhanahu wa ta'ala al-karba sallallahu alaihi wasallam ka nyinama yammi ni dal masa saniya be Allah subhanahu wa ta'ala ya kortale do Allah subhanahu wa ta'ala ya ka rayatan a'ala ayaka darpo kortale ni li kafati ibadihi aka jom bele jeleye al aqwa minhu wal adna Allah subhanahu wa ta'ala ka jom nga korta no o korta dama tememe Allah subhanahu wa ta'ala korta noya aka jom ni ku bunya ku karama ku ka aka jom ma bawi amma fola fola Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa jomunu ni alakara sallallahu alaihi wasallam bolo mene ka alaka dine kala ka shidon ka ke ngana alaka dine na o alislamay ka maba fola fola wiye alhamdulillah rabbil alamin fogana se nyina ma yalla allah subhanahu wa ta'ala bunye kalfa mamunu ma na allah subhanahu wa ta'ala nyela bo aywa joro kalfa umma ka damina nye jamana kundiki wula ka se a ministru ma ka se je joro kortalo ntikuma mbi konna je kamindi amma mbalma al-islamu aya hagli sa ko to ayerla ni nyedele mi mabla ni je do mi mabla je développement mi manam manake kika alakra sallallahu alaihi wasallam bolobla kika bolo wara mine ko de fanga ko de se na fori ma do mina kwa fatura abi cen bolo op ma yerba don o yorolla ko ja drapeau min kortala ko be ka laje nega mbaw yenen nega ne yen gunshuli ka ba o drapeau la jelima bolo min kortala Allah subhanahu wa ta'ala fa ko be ka mine jenni dungo ani je ko dona wolu yenen neke ne yo bolo bla a cena bolo op ma kabru ko nabi gon yayima alkama jodo kenabe kala yay bolo aljina ka gonni no be janame ka gonni no be alaka ngi shama wala assalamu ba foye ka aywa a perper latike jema nyema munu na Allah subhanahu wa ta'ala je la bo dayala aye ka je korta de ama ya do ko koy mbon Allah dama de yoro ngani na far ko le Allah subhanahu wa ta'ala tay wa je la boy mana babi saki alama aya seto aka aywa je la bo baran nuna aka dina minani aboloy ni je la bo tanunu njora domi na far ko president fatura domi na far ko ministre fatura domi na far ko directeur ye doni jingi o do idin ani muso ani balma ut ishu magaritu mine barsabu ba don ki sef medina kola o ba don ki kunda mala ko BBC wala amu o dakuri kele de alsamu forba jama kuluma Allah subhanahu wa ta'ala alakra sallallahu alaihi wasallam ka aywa shakhsiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ka darapoe Allah subhanahu wa ta'ala ka jongi amma fangama anama dugma mo fanda tage jemi na Allah subhanahu wa ta'ala ma fo inoka yima ichesri yan saka sima ki bolosin dina ma ika dina min ni tega fly insha Allah ta'ala ni sayanana e bi lafiya alaka akili mande amma alako kaka alaya kama kajira lako algraba sallallahu alaihi wasallam ka nyina may darapoe Allah subhanahu wa ta'ala ya jira aka jonna save mani dugma ma folomani labama alka sasmat le temene ko kata se dugma ko le de melekelima Allah subhanahu wa ta'ala kumana belajele fe nyonve qur'an na sula ko algraba ka fani ati Allah an Allah ta'ala ka jon ayna Allah subhanahu wa ta'ala labato mina mi vo aya famu wone ba fa kan minge ayoke duma ko len alatay ka ba ko len alatay annina far ko len alatay abi fiye min mine oyna Allah ta'ala tay wa shimi ndime amma na ba ka bolini oye ni shubi ko ala ka duguje ala ni o shinye oyna Allah ta'ala tay ika fangat se ka fembo la ika fangat se ka femu ayo avaroka ni mami yin neke kiki yelema ki nyesh alama ki nyeshi akirama ki nyeshi alaka dina mouma ki nyeshi aywa Allah subhanahu wa ta'ala ka jonzana mouma olu tseka femvara ishi nga ni shimba na bicha ibolo Allah ta'ala ka kuma kan ben de fois nyi da kurinya damado
ati Allah na Allah ta'ala ka jonga ay Allah subhanahu wa ta'ala labato wa ati ar-rasula nyinga jonga kele membla nyefe ay tugala ka labato alakara sallallahu alaihi wasallam labatoli o Allah ta'ala ka lanyini o sabatili bi don alakara o sabatili bi nye ibolo alakara sama yara shidonina ka tuga no fe ka kanu ka kafe alhamdulillah rabbil alamin o de yambla siran nabawiya wala da sigilla iye mbalma ke mbalma muso nen vamuna nen kuma nyebla puma temene ko assalamu alaikum mandewu sangone intabihu aya hakili sabkoro dayele amina puma di puma tigima amina mi voanye insha Allah ta'ala ami joaka ka wala wala aye na Allah ta'ala sonama amina don alakra ko yeminyi qala al-allama al-maghribi al-fasi alaka getura marako kaw kan ngana jazahu Allah anna wa anil islam khaira Allah ta'ala ka aywan don ba bagn a joro min islamiyya to ala ay shunit le min jo islamiyya kama alaka na sarala khairala alaka ka hine aka adayro la an alsama subala jale alaka getura ko ako wa kamera atmit lahu min al ayati halimatun min hadururu shati ni ya donne sisan alaka sallallahu alaihi wasallam kan nyina mayala ako pama menane alaka sallallahu alaihi wasallam aywa balmo abangi ba pama menanu jena ama ka blaka ta shimi nyorola ko dira aywa muso mimma muso belebele bamima nabi wele ko halimatu saadiya ko yala aye aywa kabako jolide ye alakra sallallahu alaihi wasallam na kuma mina ni alakra sallallahu alaihi wasallam na aka sosigi damine ko min hadururu shati ko doy aka bakonga aywa nono chayali alakra be do aka so domina hina mi ngunda aka so ko Allah subhanahu wa ta'ala o hina di ama alakra sallallahu alaihi wasallam barka kama kitabu sharhu ba nyefo ko min be famwana ode kajirila ka fo Allah ta'ala mu'jiza mununde alakra babma aye bunye ko ni kerker ko mununde alakra sallallahu alaihi wasallam kamina be bomunana ko kadallu ala risalatihi aka kirayaka makanati inda Allah ta'ala ana ko kadallu kajirana ko alaka jonga kortalendo la takadu tanhasiru aka puma koraba fo anye ko de saga jate ba fe min hadururu shati ko doye adune alimatu saadiyata ka dukono baga munungume ni jikunde ushina olu shinye jijingi alakra sallallahu alaihi wasallam ka aywa beddu mi ngono adude bebi nona mi ka fa muso mi shinda ma muso mi nona mi ka fa a shinye jijingi alakra sallallahu alaihi wasallam yare bo nona mi ka fa ni Allah subhanahu ka kerkerel koye ni aka bonya koye wa barka madna du ko na damama amma sa'irul biladi dugu munun va aywa dugu matow ani dugu dana nyo andugu ayolo fana labo aywa Allah subhanahu wa ta'ala nema bla dugu makoloka aduma kolo barka sora ka fale 20 chama fale baga me dumine ke gafa baga belejele nono e jijingi kono belejele kera be barakati radihim Allah subhanahu wa ta'ala shiminde min di umasisa o barka kama assalamu mimi famunina Allah subhanahu wa ta'ala ka puma centigiya do Allah subhanahu wa ta'ala ka Qur'an aywa Allah subhanahu wa ta'ala ko ama Qur'an nasula ko wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin alaka kira na Allah subhanahu wa ta'ala me echi foi kama foki ka hinaye nga jonyi ja a hina ma damine aywa kira damine dola a damine na kamina alakra sallallahu alaihi wasallam na aywa abak aywa debe sanumana foka na se alakra sallallahu alaihi wasallam bangine aywa akele ka shimi damine bomunana a sedo na duwodu kono aywa aywa a farla jamakulo ka ani jamakulo jira ka sigi ka nyonve olu belejele weni yoro sora abarka la kamino do wo barka bito sena foka ta se dugma kula de be melekelima alhamdulillahi rabbil alamin am Allah subhanahu wa ta'ala tanuka barka da Allah subhanahu wa ta'ala minye aywa anzon doni bawla doni ba muno nuye aywa ningino no ndayala anyi alkrama dewu alkrama sallallahu alaihi wasallam mandewu itabiru ma'i wa tafakkaru mba fa sisa abeka je ka tashi ka faraneka aywa anga miri anga ndashi ye don getro de munu Allah subhanahu wa ta'ala ya shere doni bawdo Allah subhanahu wa ta'ala ka doni shinobo ya sabati ka fa doni bawdo ulu de ya sabati anyi sisa ko alkaba sallallahu alaihi wasallam barka kamina be bomunana ay abe dugumi ngono abe dumi ngono ayo dumo do dala alhamdulillah rabbil alamin o barka turasena
Allah ta'ala yo barka sabati kasor alkira sallallahu alaihi wasallam lam yantaq bi ayatin qur'aniyya amma qur'ana aya boada folo wala bi sunnatin nabawiyya amma kuma ni sunna makanye folo barka sabatira ka to bo munana kireyan nane nabi nyuma sabatile ko barka ajidra ka dafa alkira sallallahu alaihi wasallam ye kireya samugana sabake ka fatuno barka sanomaye no barka dakene ayo alkira sallallahu alaihi wasallam fatule aya mir akata shi ba fekk gindo do dayela mo hono mande yi assalamu ka hagil sabako soro kuma cajugu munu be jamana ka apuma ku kodo jangu mo hono mande ka lafiya alkira ba fatule tarhul islamiyya sabatani alkira sallallahu shudale kajirala kwa shu oni shuto te kelenye kajirala ko ashu oti foy naga shi aka barkala alkira sallallahu fatule momena ni kibaru cerna madina kono ko kad qubida nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ko alakra basal sama nisan ma bena abagri sidiki naka jama ka kon abagri sidiki blali arsalamu nyefe alakra satuma ka sahaba furu ba jama kulu be farla nyonga wi alakra ba far ko saduma da sokono ka datu ga dala mo segra ko jango kajirana ko far ko to te kelenyi Allah ta'ala ka melega munu magobe ala oluna no ka dugo ko sego da majiralla jine munu magobe ala na alaka yamaru yolu na nuka duko ko sego da majira la abalma nabi mo ana balma kiraw munu letemenanye olu belejele nanu ka ketaw kana Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru ye kla kero la wati mina o yasor alaka yamaru sabatira alaka latige sona sahaba farla nyonga ka bayatul khasaka abakr sidiki ka ke sahaba ko man aywa salama ko man nyamaye o puma de la sa abakr sidiki ni alkara baka dugono mo na fara nyonga ala rasa ma ali ibn abi talibi ali ibn abi talib ko nyema yala o farla nyonga ka alkara baka sutra li barake alkara sasma sutra o sutra de la halbi ni na madina ni yen ngal ke ko salamo kabru be yorojuma o bi baqi o la ayo baqi kabru rojiri la yani ko alaka kira alaka nabi ma kabru be yorojuma na waka misri ko najiri la dame o alkara fatule na bakri sidiki ya kam maraka na alas fon sirira ka wati dafara o bagri sidiki ya nyini kwa kada alakra ba kerefe abagri sidiki ka wati bane na abagri sidiki dara alakra ba kerefe salamo yo umar bin khattab takabla salamo kama nyema yalla alla na naka nay umar ko sokma daw dacera umar bin khattab bin ta alama domina ya nyini kwa alakra alakra ba kerefe assalamu ne ko maju membe alakra mandela mun mande on aya hagil dayele maju membe mun mandela kiba alakra sama shidon kiba fa kum abagri sidiki majme mo mandela ke alakra sasama shidon ki ba fa comme umar ibn khatabi majme mbula munu nye don faranyonga aywa alakra sasama bolo aywa comme ni zahaba aywa alakra sasama ka sahaba manani ninge tora no mbele jele farale nyonga alakra sasama farkolo ka barka alakra sasama farkolo ka bunye uya sabati foni maba mafla dal nyini alakra kerefe o manana na fo jamana labana ko alakra sasama fatule ko ya bane ko kira de Allah subhanahu wa ta'ala ya ci anana kira yalla se ballagha risala ya kira yalla se wa addal amana idana yadika dafa wa jahada fillahi haqqa jihadi Allah subhanahu wa ta'ala ko ka jihadi minga yoke afatura abana foy warate ble aywa saye aka bunyina ka barka dace afobo ko kuma koro alaka ngishama arsalamu mbani na fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ay don shilo ko kuma nyini ka famuya no kera ambi bone ngman nu nokola ni don ba nu alaka sazuma ka barka sabati sisa kamini abomunana wallahi mamunu nya sabati don shido ba minu nu benat lela olu ya don ko nu ya don bawye munun tle fora utle ko olu ya sabati ko nu ya don bawye alakra mando no sabatira okma abis sabati don ba munun Allah subhanahu wa ta'ala ya aywa korel kenu ye qur'an na sura ko inma yakhsha Allah min ibadihi ulama abis sabata nyoro ko ja nu nya mawye alakra mando no sabatira alakra sama dalanen zanma ya sabati ko alakra taka ka donito mamunu mbolo abis sabati ko nunu o cewdoye alkaba kote al ulama warathatul anbiya don ba wiye nabi yon centa baye no don ba wiye alka sama barka sabati sisa ka barka katta azru sabati ko barka dona duwodu ko na yi no boy alka ka nyina mayala senzanu ma dara du mokolo ka ay no boy alka sama balone tarhul islamiyya sabati min se ka soso aka ba sama mi yele ka jo tamaro juguru de ka khutuba kala al salamawi mom nan islamiyya yiri wara Allah subhanahu wa ta'ala fon siriya di al-salama nyuma doma o yaka na folo ke ko aywa mimbaru jo alakira baye ko alaka kraka jinka bo jiri kuru nga ki jo mimbaru 120 o do jiri kuru kulo la jebe yam aywa akulo kame
nini vamuna tarkul islami ayo sira nabawiya wala da sigi kun anve minbaru sanve ode anga sigi anvaw ana moka ka tasira mamunu ni mabaya bonya sabati ka damina alkar satamana kaka barka dake ne sabati opma no sabati radama mabato mununga kuran barajere do alela olu bega bonya sabati asama amba fe aka jija kan ngino no vamu halibi wala da nyefala bina kofi alkar ka barka kola mimbe kabakoya alaka famu nyuma di nambal al-salama bela jalema وتقول كليلا قد زادنا العلامة اللبوي علي بن أيوة فلك أنجيدي نبمن كان زنما دويه كتاب الله سلني أم زيادة لفظ فما فكان عبارة وفهم على كلام عندهم مبكا سيرة كتابه من فوقيه نيو ده جت كوك أصلي وده لسليه نعون يجيدي يورو وكره كوبما دوبنا فوق من ده كتابه يندقي كبماي الله سبحانه وتعالى فرفنا جمانا صن don getora dola o kuma wele ko aliyu apimbe labe ya ayo gine jamana ka amma ndishi goshina ay fodomi ale ziyada tudo ay jidi do fara ayo akirabti ka pumaka ayatlo majo alakara mandehu allah subhanahu wa ta'ala ka famu nyuma de anam balam arsama bela jalema ako wa arda'atuhu awwalan fi ma kutib huwaybatun ataqaha abu lahab ko alakara sallallahu alaihi wasallam pumana na far ko sanama ayo jesus gi damene ko muso folo mi ashido adabar kama kono ko de huwaybatul aslamiyya abu lahab ka jomso kundo ko abu lahab ya akahoronya alakra sama barka kama aya shido alakra badda yuromina allah ta'ala ya garse ka kahoronya na iz basharatu bi wiladati nabi wa kana lassa radaa urf al-arabi flakam sa arab kana kojugo alaka nasara kayralla ako pamina ni aywa jomso nana amake mano abu lahab alkara binaka do kana ni soja ki ni soja ibalmake de aywa ibalmake amso ya yira soro ayan zon denge ko kele balme timina abu lahab la ko abu lahab kan horonya di huwaybatuma o sababu kama allah subhanahu wa ta'ala fanaye huwaybatu son alkara barkala o sababu yin fana kama ka garsake kan horonya na tafsiru tuguba jirana mun ulama urasu hono ko tafsiru ye amen voga farap maka nga sigibela asaba nga mana gona kitabu ayo achayara kitabu beka sabeka kurokura wati be yelma beka dokula wati be opmambi wasiya minge kalande unye ay itamidu ala tafasir rasikhin aya bolo chori aka sinzi qur'an tafsiru kola doni dugule don ba koro ka tafasiru ka o chugo keledo hal hatsab kitabu kula ayo abolo chori ayaka itimadu ke uka shuruhu ka no kara insha Allah ta'ala abi kishi puma kura fambama no kara abi lafiya aka dina bi chenye o tafsiru rakhsi kono don sabatile tugu ya sabatanye ko jende na jonde na ju Allah ta'ala ka je konnana ko Allah ta'ala bi abu lahab bo janame tasumana ka sigi yoro lafiya lena foka tan dene dugu je kan dene tlebe kadam munga ndene do dola ayaka jomso ka horonya alakra sasama bangini nyandi kama alakra mando ne vamuna ni mamini allah subhanahu wa ta'ala yiso hakilillah don shi mo yenyi ngalike ko abu lahab kafir fi ma de mimma so alakra ma mimma da alakra kola matu ko ala waya juguya dana ngay fitini mi ga alakra kola ala ya sarawla mama mi alakra sama kan ka tagam mine ka sheria pma kan fo ni alakra sama dalakan yi kada alala kada kirala kala ka sama ka dinem mine ka bar ayo ala bato o ka fo sa serima ebi muvo o tigila ma ka sarala alkama jodo ken kan yi haklimaye assalamu na alakra sama kanu no yen zababu ya abu lahabi akuma amba fiye alakra mando ay hakil to ayarala tilka sunnatullahi ni Allah subhanahu wa ta'ala tabulo de fi kulli man ahabbahu ma alakra satma kanu wa ahabba alahu ma alakra satma somo kanu haythu hubbuhum hubbu iyahu kadam munga alakra satma somo kanu wa alakra ba sallallahu alaihi wasallam kanu ye ma yukan Allah subhanahu wa ta'ala jati kama alakra satma kanu ne kofe Allah subhanahu wa ta'ala be fendi ma jina abe fendi ma lahara ma min nyinne alsan fo jama kulu fe ayatlo bo puma la fule nongoro anga to ulama uraso hono no fe
ame kishi ame lafiya korofo laba ye minye kitabti ki masisa ko shindi ka debo awoloba bolo ka di shindi bama akata shimi yorowere ko kungara arabu ka ladaye apma korobele babala arabu kumba ke kada munga yansha alwaladu arabiyya jango de kallamo larabu yalla badi ya konnana bursi konnana uka arabu kan cheke ka tamed go kono motaka kada munga du go konna jama ka cha mashiya bedo du go kono kan nyaminedo o wati la arabu ayo arabu dugu munu be bursi konna wala o kuma arabu kan nyuma defo ni de tara lamo uchela abil lamo larabu ya nyuma kono fa yakuna anjaba wa lisanuhu afsaha abike de nyuma nya be fanga nyuma soro wa be bara nyedon wa dalane be sabati adalane be fasihu ya arabu kan nyuma fole soro altama na ni vamu alkara ko bele jelela abik hikma donu di amma abajirana ko ni ala du bakon na kan zigiro ye ko Allah subhanahu wa ta'ala ya latige ananga jure yak ayo sikira du bakon nana angana nyina mboyoro ko bursu kon nana katoka dem sa vara nyonga hal na kero kata konje ko bursu kon na wala nafa bilibili babala bar sabu ni la hale yimbe larabula chogomina halibe wala hale kelebe an vana feya ni salama de mbora du bakon nana kata wati siki u balmo fe bursu kon nana abike sababu ye ka balma ya jurusiri okundo famuno ndo bolu don okundo bamuno ndo bolu don okundo ka kabila no boro mi ndo bodon o farkolo du bakonna damu ani du bakonna ayu lafiya o farkolo be dele fenwere la minde oyi no kara debe la mo nyuma soro la mo nyuma mi no ta du bakonna na fenshia bebe du bakono amamba fa alislamu wiye de kanu balini na mingeme ka njoro anga jamana kaya precisement ni nguyo nga jamana ka la mota bolo doyi ni ye president ni be dugu bakono ni doake be bursi kono bitiki de mbla ka tabuai ubita watu kafe ubi sikiye ubi bakangen kay ubi bogomu kay ubi ayo ton na jindan duye ubi daga suna debe kay no kara ba don ko jiye flay ni tori mabla jikala na ta do ko jiye flay no kara no dew ni jiye fe ndara olu tege dugu bakono bisakoro ngabi anyaye de kanu o kera sababu ye ko ba o bayni ko bara jo ngal ladil kando be andi bop mana fango fana di bursi kono moma Allah subhanahu wa ta'ala ya latiga nyinen tamana kata abija ko war jamana ka nyini wasiya kayndi alislamu ma nyamme du ko no ma do da ko wallahi ambal ma munu be bursi kono ka danyi anga ndi umbla kata lamo ufe o de anga hami o de anga nyini fay nga nyaaye ni demseni taray ubi nyina ko uba fle walidenyi ubi kowerta ka sekere ka fille tote abi nyeni wa bil aywa abi ciye ka teme halna ko mi yera bolo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nene varla ko ka ma amba ngo yoro jume ka tanja yoro jume amba fo bursu kono mo yo ka Allah subhanahu wa ta'ala ka mo ko to dambela bursu kono ay dugo kono mo olu ka yera bunye ani je kanu fini jin ka bu yera ka bursu kono be aywa lamo mine mi ngono ka to kono de ngobo dugo kono ka talamo bursu kono wati ka to ka sey kana insha Allah ta'ala nene ngera adama dia be to aminena de mbuto dem senela ka dugo kono ya shidon ka bursu kono na gele ya shidon nafolo tigi ni kan nafolo damu tuika ka je ide ko ka bilani minena domi ni kira chokoroba ki se ga nafolo barable ni nafolo dama babara ngal yato panga purti na ya ka to girnga joyi na ya ama je fo ye sago ke ama je fo ni dunga ni damu domi ne edesara ni ye koto abolo mine bi jenga bolo ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan ngorfo nanu ala ka famudi ambal alsama bela jelema mbele jele bi famu alakra sallallahu alaihi wasallam bolila makandugu kono kata shimi halimatu saadiya ka fasola bursi konnana bani hawazinu fei asamo insha Allah ta'ala yana kata gafe ndatuku ibina famu ka foko chena alakra sallallahu de drapoye Allah ta'ala drapo min korta jebe ka laje ka ladege yananza do che aka fin bele jele walada de fon Allah ta'ala ma min famu di madama nyana ni alakra kola ni jie fen vora la bi hikma do yola min gay man viama min be man via se amina nyuma kono alaka akili nyumande ama alako kaka alaya kama alako ka alakra sallallahu alaihi wasallam na bona barka mo kama barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi al karim
إنه هو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي للياتهاري المصطفى من مندوري أطائر المندوري يزداد شوقي كلما أيان دراكو بنيا ماما